Hakasau terik uyayong arjar arpulai uba muchwa thaba u president but uba Alphon Bird Carcentio General Secretary ke Hill Farmers Union kilale yakendo yo Deputy Commissioner jongka West Janta Hills banyamir jingmut hakabayade bagajing ngos ir kinong shong shnong ke mukro ban le rep le riang shalaki jong kilingkha kirisa ke Hill Farmers Union kalele ra da kajing tho show Deputy Commissioner uba BS Solia IAS West Janta Hills ban pensngau ye kajing jong kinong rep hagithan border kini kinong elam hadin bekile kendo ikinong rep habaratu ban mukro hakashi tarik uyayong kibalapen pau ye kajing sir ban ne tre shalaki jong kijaka rep kumta da kajing ngau khia ka seng kalara da kajing tho shikibor Sanchar district bat ban kerpat ikila jingeda na kabenta jongki ban rep akani kathan Nakaliang udisi ulapan pawi kajing ngau kemen bekinong yalam kiwan ban yekendo iu halor kajing ngau kia yekinong rep. Kumta nakaliang udisi ulakular bu unchim kia halor kani bat ban yetre lang bat kiwei pat ki department ban penpoi kajing rap shekinong rep hamukro bat barato. Hadin ba ngilawan ya kaban yekendo ya kinong rep ngilayo ro ya kaban penskam ya ke unit apa barato. Hadin bangilawan berbisit ya kinong rep apa mukro nilayo ru ya kaban pelong ya kamiting ban ya syong mane pekat ya kejenge bagi ya kendo adin bagi layo tu ini ba dang hakini ki tayo ki balale na kaliang jongki office na kaliang jongki kulit asam kidangan ban yu kejat adu kesenang mukro lai tadi kali te kejungan jongki ni ki kulit na po asam kala pen syong sir ya kinong syong senong hapo mukro badai halor kata na kaliang jongi hadin ba nilawan ya kaban ya kendo ki nilawan ra na kejengtho mentegasni banyak kenduru ya Deputy Commissioner jongka West Janta Hills District iba Solia ban pensngau halor jengi ya kaneka jengi apa kinong rep jengi ya kendu khamtam bakidon ya kajung shoksir kaban yelet kini ki ban let rep ya ki jakarep ki jongki ki badan hangi hapo boda pakasam dede halor jongani ka jingjia kaba lai banai menchua jing syasiat yap ka jongki paranong rep ki jengi hapo mukro te dena lor kani ni layo ru ya kabangin ya peliu jungmut ban ya perkhat ya ki kam ki bede kam rep kam riang hoj na kaliang jogi nong rep jongi ong ba mentala komba khadwi khat arsnem kim jiyo su ya ki nu ki sembai na ki department ki boper akaba de patul kapep te nomor kata kadau ni wan ya kaban terpat EDC ba lingba ka concern ga jongi in pha shapa block city block office banin kliu ya ki nong rep na po mukro bat kumjuru na po barato bakin rung lang hakalis jongka jinjar mission te sabat kiwi ru ki mat ki bangilara mentegsni kanong hakabide bat kini ki kulit ki badan hangte hapo haitei jaka dara nakabenta ban up ban pinsingan ki nongret ki jongi iyo i bahag ki kasni bakamlong na jaka kabada i shongkon nado kata-kata kamar idetang iling trap iba suda ada slap ru karung syapo nadawan perjong ru babli kini ki kulit ki jongi ke kinum yo tia lane kinum yo kajaka kabakin ri dengan ya ladi jadi nomor kata-kata minta kesini iwan bantu semua DC ba nakaliang juga police department kin shimkia ba at least kin ai ya kajaka kaba kini ki pulit kin yo bandri dengan kaba idei kaba kin syong kum kita ki para beriu ke jongi jadi nomor kata-kata holor kata kajin concern bat sakawai ru ni snopia halor ka puli putih kaba nomor 100% diberi ki bas kinograp ki basang hangkai pemukro kedai kinograp jadi nomor kata-kata dan iyo ru ka jintip ba iyo ru ka jintip bakadon kahe ha ka percentage ng drop out student jogi kena kiba sa hakate ke dong kathan jadi nomor kata-kata ka jing snopia ka jongi ila request ya Deputy Commissioner ba insympia halor kani banya keran ru bat ka lesi ba education department ba namar hangte ki don tang hadu kelas 8 te lada kumnu nakini ki hindru ki school ba nakaliang ka administrative ki ban upgrade ki school sa shadu sa class 10 nang ban pensuk ya kini ki nograp ki jongi ki kun ki nograp ki ba puli hakiti ki school kanang makinom don kamsu ban mi na national lesi ki ban le chaburato kani ban le chapo jowai ba session teper today halor kini ki concern ki jongi ni nakaliang jo Hills Home Union kumangi ai ka kular sa paranong rep ang tayo po mukro kunju barato baka Hills Home Union kan don ringkat bat kan ai ka kaman ka diang nakabentaban kentiu ki paranong rep jongi ha kajela badru halor kini ki baladeb jia ai ki baladeb jia nakaliang jong ka Hills Home Union minum songkhat hendre nginang ya kursiu lingba ki department beper ban penpoi ya ki la jengarap badru ban kentiu ki paranong rep jongi ki badan hakithan bodar
hangte hapo mukro berkunjuru syaki-beki bodar hakari kasi jantia berkunjuru syagaros. Hoi nakaliang jong BC kita sini 8 pau di dokumen ba nakaliang jong health farmer union mengidan ya kami ka ya kami ke dikli nakaliang kinongrat di time border nakaliang jong ini 8 sngau ba nakaliang jong iru idan ya ka jong sokya kamtam ni kinongrat di dalam kilanas farmers bat penjuru nakaliang jong ini ang ba insakat di department di bagian ya ba kamtam ru banpa daga jingtho syapo blok nang by include dan ban kentuk di kinongrat apa boratu dan apa mukro nang bakinong beneficiary naga benta kaneka jenjar mission kata kaneka ba semua nak yang ini bat akabede bagi education bat kini la jenyerap naga benta di nongrat ke jumnya kita di border naga yang ini yang long by employ dan terilang bagi member jumi naga West Champion District, badru banang kecil itu para nongrat abrapnya. Ni si nagaliang yung Hill Farmers Union yung West Champion District, yung kecem komisioner yung district pasnya. Itu orang jenis bagi nongrat yung kecem di dagat hain baru pro tambah kama layu bujia, wah di musim dulu duduk di dalam bujini kerja kan kapur. Nagaliang yung Hill Farmers Union korupsi yang kaya itu ya kinongrat yung ni tuan mengetai ketain kapur tua anu porjo cak pendiki nagi gor sorkar yung Assam hakim khawre yang kaki ikan cak pendik porwa lailum laiwa cak pendik porwa lailum yuk bau kugap tete dan ni dah yuk wicem bukti komisioner yang West Champion District beda kular le baik di sini dewa ya Lang wa police department và kebutuhan di lain department itu walaupun kultur ya kan time border di khatam mangtai thau wa manipur hi jo em gajing ya kajian ya jo em gajing ya siapu jimut seperti di nongret UI naga West Champion District wa di nongret mangtai thai sa ini siap le wa em lang ini General Secretary yang Central Body Pak Alfon Bakar Sitiu wa nagapor sekupor jo lai sem nongret nagapor sekupor jo imensium di nongret hadu ni budak le lang yo biar lang cuma pro adalah yo cem di nongret yang katanya pro em lang le Secretary yang ka CFU Western Hills advisor members yang ni diwada yo cem di sini itu selama ini sejak di cepat dari yang seperti ini pelan ya jinjia gua itu ni kau sudah ni